Mu gihe umwuka mubi w'akarere k'ibiyaga bigari ukomeje kwiyongera umunsi ku wundi, amakuru mashya ari kuvugwa mu nzego z'umutekano n'iza politiki arerekana ko hari umugambi uvugwa wo gutegurwa n'abantu batandukanye bafite amateka akomeye mu bibazo by'u Rwanda n'akarere. Amakuru atandukanye aturuka mu nzego zitandukanye avuga ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC Felix Tshisekedi Tshilombo yaba ari mu biganiro n'abantu barimo nka Faustin Kayumba Nyamwasa wahoze ari umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda ndetse n'abagize umuryango wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Iyi nkuru irimo kuvugisha abantu benshi kuko ivuga umugambi uvuga ko ugamije guhuza imitwe irwanya leta y'u Rwanda kugira ngo ikore ihuriro rimwe rikomeye. None se uyu mugambi uvugwaho guhuza imitwe itandukanye waba ari wo? Amakuru aturuka mu masoko atandukanye avuga ko uyu mugambi wubakiye ku mutwe wa FDLR, umutwe usanzwe uzvugaho kuba ugizwe ahanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri 1994 bagasiga bakoze jenoside yahitanye abarenga miliyoni, cyangwa bafitanye isano nabo. Abarenga uyu mugambi bashaka gukora ihuriro rinini ry'imitwe ya gisirikare n'iya politiki rirwanya leta y'u Rwanda. Mu bantu bavugwa ko bagira uruhare rukomeye muri uwo mugambi harimo Jean-Luc Habyarimana, uyu akaba ari umuhungu wa Habyarimana Juvenal wahoze ari perezida wa Repubulika mbere ya 1994. Amakuru amugaragaza nk'umuntu ushobora guhuza ibisigisigi by'abari mu ngengabitekerezo ya Hutu Power. Ibi byaba bigamije guha icyerekezo gishya irwanya leta y'u Rwanda. Amakuru avuga ko Jean-Luc Habyarimana aherutse kugirira uruzinduko mu murwa mukuru wa RDC Kinshasa. Muri urwo ruzinduko ngo yaba yarahuye n'umujyanama wa Perezida Tshisekedi mu by'umutekano, uyu akaba yitwa Desire Kashmir et Bernard Kolonge. Abazi by'inama bavuga ko Tshisekedi yashakaga kumugezaho igitekerezo cyo gukora ihuriro rikomeye rya gisirikare ryabanza kurwanya umutwe wa AFC M23 nyuma ikazahangana n'u Rwanda. Ibi byerekana uburyo intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo iri kugenda ihinduka ikibazo cya politiki nini yo mu karere. Hari n'indi gahunda iri kuvugwa yo guhindura isura ya FDLR. Amakuru avuga ko Agatha Kanziga, uyu nguyu akaba ari umugore wa Habyarimana Juvenal, yaba yaragiranye inama n'umuhungu we Jean-Luc ko FDLR yayihindurira izina ikitwa FCRL, bikaba mu magambo arambuye bivuga Front Commun pour la Libération Rwandaise. Ibi ngo byaba bigamije gukuraho isura ya FDLR iri ku rwego mpuzamahanga, iri kwigaragaza nk'umutwe mushya, ndetse ngo byatuma iri gushaka inkunga mpuzamahanga kandi ikazibona. Nubwo izina ryahinduka, amakuru avuga ko imitekerereze n'imikorere y'igisirikare byaguma bimeze nk'ibya FDLR n'ubundi. Undi muntu uvugwa cyane muri uyu mugambi ni Faustin Kayumba Nyamwasa. Faustin Kayumba Nyamwasa yahoze ari umwe mu basirikare bakomeye mu ngabo z'u Rwanda, bimaze guhungira muri Afurika y'Epfo aho yashinze umutwe wa RNC cyangwa Rwanda National Congress. Uyu akaba ari umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Amakuru avuga ko Nyamwasa amaze igihe ashaka guhuza imitwe itandukanye irwanya leta y'u Rwanda. Muri 2024 ngo yaba yaragiye Kinshasa aho yavuganye n'abayobozi ba FDLR mu buryo bwo kongera ubufatanye hagati yabo. Hari amakuru avuga ko perezida wa FDLR Gaston Iyamuremye uzwi nka Victor Byiringiro avugana kenshi na Kayumba Nyamwasa. Uyu mubano ngo ni umwe mu nkingi zikomeye z'uyu mugambi. Muri uyu mwaka 2026 Byiringiro yashyizeho Cyprien Ngabo nk'umuntu ugomba guhuza ibikorwa bya FDLR n'itsinda rya RNC, rikaba riyobowe na Frank Ntwari. Ibi byafashwe nk'ikimenyetso cy'uko ubufatanye hagati y'iyi mitwe bugenda burushaho gukomera. Amakuru avuga ko kandi hari n'abandi bantu bari mu mahanga bagaragazwa nk'abashyigikiye iri huriro. Harimo
harimo amazina akunze kumvikana mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda harimo nka Charles Kambanda, Eugene Gasana, Christine Uwizera Coleman ndetse n'abandi. Bivuga ko kandi muri bo bashaka gukangurira abanyarwanda baba mu mahanga gushyigikira iri huriro. Iyi nkuru ije mu gihe umwuka mubi hagati y'u Rwanda na RDC ukomeje kwiyongera kubera ko hari ikibazo cya M23 n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rugaragaza ko FDLR ari umutwe uteza umutekano muke mu karere kandi ko ugomba kurandurwa. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bwa Kongo bukomeje gushinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23, ikintu u Rwanda rwamye ruhakana. Ese koko uyu mugambi ushobora kuzahindura byinshi mu karere? Ubundi abasesenguzi ba politiki bavuga ko nimba koko iri huriro ryashyizwaho byashobora kongera umwuka mubi mu karere, ahubwo hari n'abadatinya kuvuga ko bishobora gutuma umutekano w'akarere urushaho guhungabana cyane bikomeye. Bishobora gutuma ibihugu byo mu karere byinjira mu makimbirane akomeye. Bishobora kandi kongera ibibazo by'intambara muri Kongo. Ariko kandi hari n'abavuga ko aya makuru agomba kwitonderwa no gusuzumwa neza, kuko mu makimbirane yo mu karere amakuru menshi ajya akwirakwizwa agamije intambara ya politiki ndetse n'itangazamakuru. Wowe urabyumva ute? Duhurire muri comment. Genda ukande subscribe kuri iyi channel.